رادوني نص العالم وملعون قلب الراد، جمر وفادي العشق من كون يشوي فاده. مرحبا بكم حبايبنا، رجعنا وياكم بحلقة جديدة من برنامج ريس تايم. موضوع حلقتنا اليوم شيق وممتع، راح نحكي عن موضة ما بين الماضي والحاضر. خلينا نشوف شنو رجع من جديد، شنو كان منسي من ملابس. خليكم ويانا. وصفك جناحه شافك نيوتن والجذب مو طاحت التفاحه. نور الله. اهلا وسهلا gözüm üzerine. bugün mevzumuz asbab üstünadı. Asbab ma beyn el-madi vel-hadir. Sen temenni edersen eski asbablar dönsün yoksa bu model indidaki modeller iyiydi? Vallahi ben sana diyeyim her şeyde yok. Eskiden bizim elbiselerimiz çok güzeldi. Yani ne fark eder indiden eski? Indi bak ben sana diyeyim. Bu cil geldikçe çoğu pantur şeyine gelir. Bizde güzel aziyeler var idi, güzel etekler var idi, girerdik, kepsiydi, kloşiydi, böyle şeyler. Indi zaten her riklerin sağlıkları ne ya? Pantırdı, kısa köynekti, o şeydi, böyle şeyler. Yani ameli bir şey. Yani indi mesela ben bir basit münasebe olsa giydirem, hepsi belerdi, pantır köynek. Yani bir güzel garip aziye yoktu alım girme, o kostüm yani. Ben şimdi mülahaza ederim yani çok asbablar, eski asbablar var. Bir kez böyle yeni asbablardan katıllar özü bir güzel model çıkardılar. Sen bunu nece görsen? Vallahi yok hepsi. Bazısı uyar. Ben sana diyeyim. Bazısı felen yakışır ve tertip ederler özünü, uydurarlar özünü. Bazısı yok bakarsan neşez. Neşez. Sen eski asbablardan dönse hazırsan en fazla naksı parça dönsün. Biz alardık kloş etekler, kısa ceket özüden girerdik. Kış günü hasatan bu özüden ama çok güzel enik çıkardık içinde. Şimdi bu modelleri görsünüz. Bu yok azdı. Bes indi sabahadaydım. Felen gördüm kısa ceket eteği özüden kloş. Yani koyduğun kadim modeller. Kadim modeller başladılar, klasikler bizim için döndürsüler. شلونن؟ بخير بين ستساوم. موضوع عمره ما لسر جلوبرگی کن و تازه. توزه باسی جلوبرگی تازه و کن من بوب که استچی گوران کاریک لجلوبرگ کنه هی. والله طبيعي لقل قران كان يعني دلوبريج قراوة اما بو خبا جامعي سليماني بوم صالح 1980 حتى وقت اللي بوم وقتها بانطولي بيلن شارلستون و ایتر جلوبرجی زور جیاواز بود. Yani ev pantolon çalışsan tane berekert. بله بتایبەت کە هیم بووین پێش جامیع عدادی وانە بووین ئەو جلانمانە بەرەکرد. Yani o katara o modelane هبو. Est o modelane بدی اکریه خود هر نماوه. والله بدقمن هەنێ جار من ملاحظە ئەکەم سێکەی هینە کەن بەڵام بە ئام ئەوە نەماوە. تو حەزەکەی جلی جاران بگەڕێت و یاخود ئەم جلەی ئێستای کە ئێمە لە ئێستای لە بەریەکەین جوانترە. والله مەسەلەی حەز نییە تەتەوری ژیان وایە ئیتر لەگەڵ گۆڕانکارەکانە بێ خۆت بگونجێنی. پێت وایە جلوبەرگ بە پێی ئەو کەسە ناودارەکان ئەگۆڕێ مۆدێلەکانیان بە پێی ئەو مستەمیمانەی کە جلە گۆڕن. والله هەردووشەتی. بەڵێ. يعني ئێمە با بڵێن تەقلیدی ئەو کەسە ناودارەکانی شەکەینەوە. بەڵێ. شتێکی باشەوە؟ والله تر ژیان وایە بڕاستی ژیان وایە. بەڵێ. زێنم بەڕێزە. چۆنی؟ زۆر سپاس مەمنونم. تۆ جلی ئێستا و پێجوانتریان جلی جاران؟ وڵای نازانم جاران مەبەستە چییە؟ لە کۆنەکانی جاران مۆدێلە کۆنەکانمان. ئێمە مۆدێلە کۆنەکان ئەو کاتە جیلی ئەو کاتە بوو یانە خۆ کاتار ئەو مۆدێلاتانە هەبوو. ئەو نییە کە بڵی جوانترە یان ئێستا جوانترە. خۆ دەزانی کۆمەڵ ساڵ بە ساڵ تێکەڵی کۆمەڵانی ترە بێ ئەوروپی ئەمریکی ئەمانەیە هەموو سەقافەتەکان کۆبوونێتەوە. يعني گۆڕانکاری لە سەقافەتەکانە بوو. سەقافەتی مجتەمەعەکەت بەندە بەوەی کە چەند احتیکاکی لەگەڵ ئەوانی تەنیشتا هەیە. تۆ لە زۆر شوێنە سەقافەتی ئەوروپیان کەسب کردووە بێگومان جلوبەرەکانیش هەلێەوە هاتووە. مەسەڵەن مۆدێلەکانی شەروە ئەفوو مۆدێلەکانش. بەڵام ئێستا هەنێک شتێکە ئەبینین جلوبەرگ هەستەکەین مۆدێلی کۆنی تیات زیندوو بۆتەوە. کلاسیک. کلاسیکەکان با بڵێن. کلاسیکان زۆربەی مۆدێلاتەکان دەهێننەوە. جاری وایە 10 ساڵ جارێ 15 ساڵ جارێ دووبارەیەکەنەوە بۆی کلاسیک بێتەوە مەیدان ئەومانە. بەڵام ئەویش هەر ڕغبەتی کەسەکانە یعنی کە بتوانێت جێبەجێ بکە یان حەزی پێ بکە یان نا. ڕغبەتە تۆ لە یەک کۆمەڵێکە سەرەکەی جۆرەها جلی تایە جل هەیە مۆدرنە تازەیە مای بەپێی عەقلی خۆیان مەسەڵەن. بەس من یعنی ئەوەی بیبینم و ئەوەی کە بینرا بێت ئێستا زۆر جلی کۆن گەڕاوەتەوە لەبەر ئەکرێ لەگەڵ ئەم مۆدێلە تازەیە تەنسیقێکی بۆ ئەکەن. ئەوە تۆ چۆن شتێکی چۆنی بینی؟ ئەخرەوانە ئەو لایەنە پسپۆرەکان ئەو شتانە دیاریەکەن ئەو مۆدێلکارەکان
جاری وایە و مۆدیلە کلاسیکانە تێکەڵەکەن و ئەمانە وەیلا خەڵکەکە ئەو سەقافەتی نییە بتوانێت کۆن و تازە لە یەکدا و تشکیلێکی تازە دروست بکە. تو حەزەکەی جلی جارام گەڕێت و یاخود لەسەرم جلی ئێستا تۆ بەدڵتە؟ وەڵام من ئێستا بەدڵمە هیچ کێشم نییە من لە بینی هەردووشیانم نە کلاسیک و نە تازە. کەمەند درێژ بیاخوا مەمنونین. زین ئەم بەڕێزە چۆنە ڕێی چۆنی؟ بەخێر بێن حواڵت بەڕێزن زۆر سپاس. تۆ چۆنی لەگەڵ جلی تازە و کۆن؟ وەڵا تەبیعەتی ژیان وایە گۆڕانکاریەکانی مێژوش تەبر و کاریگەری خۆیە لەسەر فەرزکردنی ئەو کەلتور و کەلچەری کە مەسەر عومرەکە باوە لە ناو مجتەمەعی بەشەریە کارەکانش تر بە پێی زەمانە گۆڕێ. تو وەهەست ناکەی ئەم گۆڕانکاریە تەسی لە جیلی داهاتوومان بکات؟ جیلی داهاتوو جیلێکی تێکشکاوە. جیلی ئێمە جیلێکی ئاڵتۆنی بوو ینی بەڕاستی خۆمان اعتماد ناکرد سەر خۆمان بەس جیلی اعتماد ناکرد سەر خۆیان. ڕەنگە شێوازە جیاواز و جۆرەکانش ڕنگدانی بەسەرا بێت. کاتی ئێوەی کە گەنج بوون جلە ئەو مۆدێلانەی کە لەبەرتانە کرد زیاتر چی بوو؟ شارستۆم بوو کابل عادی بوو پرس درێژ بوو. پرسان درێژە کرد؟ پرسمان درێژەکە بەڵێ سەر ئەو وەختە مۆدێلەکەەوە پرس درێژ ئاو. پانتۆڵی پانمانە کرد کابل عادیە کرا پا. بەڵام ئێستا و پانتۆڵەپانەی کە ئێوە جاران لەبەرتانە کرد هەست ناکەن ئێستا ئێمە بەکارێنین؟ وەڵا تەبیعەتی ژیان وایە. وایە. تەمەند درێژ بیاخوا بزین ئەمە شتیج باشی پێ بوو. چۆنی؟ سپاس هەموو کاتێکتان باش بەخێر بێن دەستان خۆش بێت هیوادارم دایم لە ناو کۆمەلگایە بن. تۆ لەگەڵ جلی مۆدێلی کۆن و تازەیە چۆنی؟ خۆی جل چییە زەوقە ئینسان هەموو سەردەمێک زەوقە گۆڕێ لە جیلێکەوە بۆ جیلێ هەر 25 ساڵێک جیل بۆ خۆشتی تازە دێنێ خاستن ئێستا زەمەنی عەولەمەیە تێکەڵاویەکەیە گەیشتن بە هەموو دنیا هەیە لە ڕێگای ئینتەرنێت و مشتانەوە زۆر بە ئاسانی شتەکانە گۆڕێ یعنی ئەگەر دێنی سەر جلی کوردیەکەین زۆر گۆڕانکاری بەسەر هاتووە هەر لە زوو کۆنەوە گۆڕانکاری بەسەر هاتووە. چی گۆڕانکاریەکە بوو لە کەلتورەکەیە یاخود لە مۆدێلەکەیە؟ لە مۆدیلا گۆڕدێ لە شێوازی دوورینەکەی ئاگۆڕێ یعنی شتەکانە هەنێ قەمیس هاتۆ بێ دوورمان یعنی تێناگەم چۆن بێ دوورمانی تیانی ئەمەی وەکو لەحیم کراوە و دوورمانی هیچیانی سەکانە زۆر جلی سێنی هەیە دوورمانی هەرتیانی بۆیە سەردەمەوانە تەکنۆلۆژیا پێشکەوتن ئەوانە دیارەکە تۆ ناتوانانی بەس عادەتەن خۆی جاروایە گەڕێتەوە بۆ کۆنەکە حتا ئێستا لە شتی ماڵی جوایە لە تاخمی قەنەفە وایە لە جلوبەرگی حتا لە فەرشی جوایە جاروایە گەڕێتەوە بۆ کۆنەکە گەڕێتەوە بۆ چووکە هینیان پێنامینێ ڕەنگیەکانیانەوەنە تێکڵاوەکەن جارشکا گەڕێنەوە بۆ کۆنەکان دووباراکەنەوە. گۆڕانکاری بەزە جلوبەرگا ناکرێت لە تاقمی ناوماڵ و شتی شاک لە بینا شاکرێت لە تاخماڵەکرێت لە هەموو شتێکاکرێت. بەڕێی تۆ ئەو کاتەی جیلی ئاڵتونیەکە جوانتر بوو لە جلوبەرگ و ستایل و شتای خودت ئێستەی ئێمە هەمووی جوانە لای من هەمووی جوانە بۆ چووکە ئەو جیلە خۆی دیاریەکە من دیاری ناکەم ئێمە جیلێک بوونێ بۆ خۆمان زۆرێک جلمان دیاری کردووە جلێ دیکە دێ بە خۆی دیاریەکە. ئەو جلوبەرگانی کە تۆ لەبەر تەکرد ئەو کاتێ مۆدێل بوو چی بوو؟ وەڵا ئەو کاتە یەخەکەمان تقریبا بستێ درێژ بوو شاڵستۆنەکەمان دوو بسپان بوو کعبل عالی هەبوو زڵف هەبوو هەموو شتی سەیری هەبوو مۆدێل بوو من بە ئاخیرەکەی گەیشتم تر هەموو سەردەمە هەرە گۆڕێ بە بەردەوامە گۆڕێ لە دوای ئەم جیلەشە گۆڕێ با پێت بڵێم یعنی وە نییە بڵێ بەردەوامە حیات ئەمە ئەگەڕێتەوە بۆ گۆڕانکاری لە ڕووی ئەو کەسە ناودارەکان و یاخود ئەو کەسانی کە تەسمیمی جلوبەرگەکەن هەمووی ڕنگدانەوەی هەمووی تایە چونکە هەموو ملەتەکان ئێستاوەکو جاران نییە لە شارێ بۆ شارێ یەکتری نەبین ئێستەکانە هەموو دنیا بسوق بۆتەوە. حلقتنا اليوم ما بين الموضة الملابس ما بين الماضي والحاضر. هسه أنت تلاحظ بالسوق أكو موضة القديم باقي له كله جدد؟ بصراحة قبل يعني تقريبا 10 سنوات كله كان جديد لما الموديلات أكثريتها ما بقت يعني أكثر الشركات ما أعرف ما بقى موديل تصنعه قاموا يلجؤون للقديم مثلا بناطيل تشارلز قامت ترجع قميصات شو اسمه مثلا بوي فريند قام بناطيل يرجع قميص بلوز فلو قام يرجع أكثرية الموديلات قاموا يرجعون من القديم للجديد. أكثر موديل رجع حاليا أنت تشوفه بالسوق يا موديل؟ والله بصراحة تشارلز والموديلات الفلو العريض اي نعم يعني مثلا موديلات ثمانينات تسعينات هيك. موديل القديم حلو بالنسبه لك لو جديد؟ بصراحه هو صاير دمج بين القديم وهسه التكنولوجيا حاضر يعني دا يطلع احلى. يعني دمج ما بين القديم والجديد يطلع شيء اضبط احلى دا يطلع نعم دا يتناسق ويا الاجواء. هاي التغيير اللي صارت بالملابس القديمه وصارت موديلات كلش هوايه احنا نشوفها يرجع للاشخاص المشهورين لو المصممين.
بصراحة والله للمصممين، هو المشهور إذا المصمم ما يصمم له ما يقدر يلبس، يعني مشهور ما يقدر يجيب من كيفه، يشوف مثلا عالميا كمثلا فرنسا أكثر الموديلات شيء يعرضون ويصير ترند، وعاد المشاهير يكونون بس وسيلة للنشر. نعم. انت اكثر موديل حلو يمك بالقديم والجديد يا موديل بناطيل او تنانير خلينا نقول. والله أنا يمي بصراحة الكوستم الرسمي أضبط شيء يناسب كل شو اسمه كل الأذواق عامة، رسمي كان وإذا كاجوال كان يراهم أكثر شيء. انت اكثر شيء تستخدمه موديل قديم لو جديد؟ بصراحة هسه دمج صاير جديد وقديم، بس أكثرية اللي يروح للقديم، يعني موديلات قديمة اللي ترجع أكثر شيء. نعم. انت بالنسبه لك تستخدم موديلات قديمه هوايه لو ما يهم؟ والله أنا ما أستخدم قديم، أنا حسب السوق، شو مثلا السوق إيش دارج به هيك دا يمشي. مثلا أكثرية الزباين يوم دا يجون مثلا تقول لك أنا قبل 30 سنة ماخذ نفس هذا الموديل، هسه بتها تلبسه. كذا حتى الأنواع الأقمشة والشو اسمه همينه يختلف. نعم. بس كموديل نفس الشيء يرجع. الالوان إلى دور؟ طبعا كل موسم له الوان، مثلا موسم شتوي الوان الغامقه يروح اكثر شيء، فواتح يقل، اما بالصيفي خضار اصفر احمر برتقالي الوان صيفيه يناسب الجو. Hacı, Selaş için eski asbablar güzeldi yoksa indi asbablar? Vallahi eskinin şeye zevki ayrıdı, indiki ayrıdı. Evvelkiler çok şimdi? hoş. Ha? Ne değişindi? Yokluk hamsi böyle dar olup. Nişi? Vallahi işte zor belesili. beles. Belesili. Vaktaki Yani biz alandık indi. Evet. Şey almadı yani ha, ayıp olmaz enni aldık. Anne Allah. He. Sen en vaktinde bu eski asbablarda ne girerdi, ne güzeliydi? Vallahi biz şey girer, kamis girer, çarlıs girerdik. Çarlıs He, girerdi. he, çarlıs kundalara da ayıp olmasın üsküye gidi. Nişi o model indi kalmayıp? Şimdi kalmıyor bilmiyorum. Şimdi aks olup. Hacı saçı uzun edirdi, o model var idi. Bəli, o saçım uzun idi. Uzun idi. He vallahi. Kimsen sevdi seni böyle. Kevani oradadır. Indi Hacı sen eski asbablar diyorsun yoksa bu indiki asbablar güzel. Vallahi eskiler daha hoş, güzeliydi ha. Bizim mahtum yani biz yani gençliğimizde ben onu hakikaten. Bes mülahaza ederek indi çok eski asbablar biraz dönecek. Az dönünü gel he. He aynı öyle. Hasan rod asbabında. He, tamam tamam. Hacı. Adam malda aynı az dönünü. Yani Hacı sen o Charles o daban üskek daban. Şey daban he belali. Onlar Güzeliydi. güzeliydi he. Yani Ege o vakit birden onu girmeseydi diğer düz özünden işi girmesen. Yo diyebilmez idi. O vakit zuluf ayrıydı, indi zaten. Bu değişmek oldu bu asbabta tekalitten terefadi yoksa koyduğun musammamlar bu asbabları değişirler. Asbablar böyle gelirdi evvel. Yani ben duş kalkıyamam. Alamın zevki koyduğun değişirler. He, değişindi. Bu neye döner böyle asbabta değişmek oldu? İşte hayat değişindi, asbab da değişindi. Ona göre yerli alem. Mevzuumuz bugün asbab üstünadı. Ma beyn el-madi vel-hadir. Eski asbablar güzeliydi yoksa indiki asbablar? طبعا اسيا صولر Ne yüzünden eski asbablar? محسن شاميدة güzeliydi, iyiydi. İndi asbablar. Şimdi sonra والله حبسات سوقت. Hacı sen eski asbablar dönsün. Vallahi bizim şeyimiz yani daha yeni şey aktarırlar. Yani koyduğun asbab değişme olduğu özünde cilden tarafa yoksa koyduğun musammamlar değiştiler özü. Cilden tarafa tükenticiler belestiler yani insanlar belestiri. Ve indi eski asbablar hisseder yavaş yavaş dönecekti. Ekser şey döndü pazarda görsen alem yani al yoksa dönüp dükkanlara ne modeldi? Ha Türkçü model, Sıini model böyle şeyler getirirler. Yani ekser şey eski asbablar kostemdi, pantur Charles bu şeyler. Charles'tı. Ha onlardan girirler. Sen eski asbablara ulaşmadın. Yok çok ulaşmamışız insanlardan yok. Ve görmedi o resimde babamla ne eski asbablar giripler. Girerler kamis anne şey anne. Güzel. Indi de gelipti modeldi hepsi. Baba o eski resimleri gördü. Nece yani bu Charles panturları giripler bu daban eski giripler. İşte böyle hadi neresi. Sen bu asbablar dönsün. Vallahi Siz girersiniz. ya biz girmedik aslında daha bitti. Ali var olsun memnun. Sağ olasın. Ne var sıhhatu? على صلاة Neysen? Sağ olasın. Ne var? Sağ ol. Mevzumuz bugün moda ma beyn el-madi vel-hadir. Eski asbablar daha güzeldi yoksa indiki asbablar? Valla بالنسبة bana göre eskiler daha iyiydi. Ne yüzünden daha iyiydi? Yani bir kez yani asbablar bir kez muhteşemiydi, iyiydi. Bas indiler Biz indi görürük yani çok pazarlarda eski asbablar da dönecekti bazı modellerde. En ekser model sen gördüğü pazarda alem giriyordu dönüp naksı modeliydi. vallahi ben bilmiyorum.
Yani bilmiyorum çez cübbe şey oldu yani ne diyeyim sana çez Dergişme uzun. oldu. Ha o daşma oldu. Yani evvel alem çez cübbe dedim ki anni kimin asbab kimin oldu. Bela yani müdiri daşıp. حد سنة ولاش تو أسكي أسباب ك أو واخد جرار دوز نيدي أكثر شي جرار دوز Yani erkek asbabı. أركيج أسبابه Vallahi erkek asbabı kamisiydi. Kumaş pantoluydu. O kaboydu buydu. Daha bunlar idi. bundan başka. Gül قميصي من قال Tiyadi ya Abul Kaf da çok vardı. Sada kamis Abul Kaf. Bela موديلleri yoktu pazarda. var sadası var az var. Bes kazdım yani hatta erkek modeli mütenevvi olup çok olup. Dergişinde. Çok da şimdi pantol bilmem ne caycı olup. Sence bu güzel dendi. والله من اول شيء اعتيادي رسمي حزيدرم رسمي يعني بلا جريش معقول حزيدرم يعني بلا بالمرم بلا جندقلان بالمرم من علمن öz ömrüme göre buraya becan mırım. Ha. Bu dergişme Özleri yanında hoş da ihtiyacı da gençler. bu dergişme böyle oldu bu asbablarda. Musamimler dergişler öz yoksa alem özünden dergişler. Vallahi bilmiyorum. Ben mesela şimdi diyeyim sana Türkçeden böyle geldi. Alemiyen de şimdi yani yok. Yani Irak'ta zaten Irak'ta model yoktu. Özü hariçten geldi hepsi. Oradan geldiklerini burada girdiler. Yani قد ياخذ ذوق العام حبس dergişler. Mesela göle etrafı göle mesela Türkiye'de bu giriş devletlerine girdiler. Ona göre istirad o nev'itten geldi alaka. Hadi sen eski asbablar dönsün. Vallahi ben özüm eski asbablar istiyorum. Atiyadi kumaş, kamis, atiyadi normal. Yani bir لا زال sen محافظة edip sen eski asbablar. صعب atiyadi bir kamis bir pantol bitti gitti. موضوعنا اليوم عن موضة ما بين الماضي والحاضر. أنت شلون تشوف ملابس الهسة والقديم؟ والله هسه حاليا ملابس مو شيء لا من أي ناحية؟ بكل النواحي. ايه بس الناحية القديمة لا مرتبة وجذابة وحلوة وايه. أكثر شيء بالملابس القديمة كان يعجبك يا موديل يا ملابس كان؟ والله القديم كله كان مو ضيق بصراحة، هسه الموديلات كلها ضيق إيه بشكل عام. ايه كان مستورة القديمة بس هسه حاليا لا والله مو مستورة. أنت لحقت على الملابس الرجال القديم اللي كانوا يلبسون هاي تشارلز وما أعرف الموديلات كان أكو. أنا بصراحة اللي لحقت للتسعينات أنا مواليد 83 لحقت إيه لحد 2003 2000 هم لحقت زين كان. إيه بس ورا 2003 تغيرت بشكل عام. هذا التغيير من ناحية الناس تغير لو مصممين هم غيروا الموديلات؟ لا من عندنا إيه احنا نلبس الذوق العام تغير. الذوق العام يعني بالشكل العام تغيرت كلها إيه الناس تغيرت الشكل. احنا لا زال نشوف شوية ملابس القديمة نوعا ما راجع ما بين الجديد والقديم يجي دمجي صاير. وحسب الشخص الإنسان يعني إذا يكون متدين راجع، إذا ما متدين لا والله ما راجع. يعني أنت تقولي يعني الملابس اللي يلبسونه مو محتشم. لا بس عندنا ملابس هواي حلوات ومحتشمين ومو هم يعني يرهم للحجاب ومو الحجاب. نعم صحيح هو موجود بشكل عام موجود بس حسب الشخص هو يختارها، حسب الذوق يختارها، اما يلبس هذا اما يلبس هذا حسبه هو يعني ترجع للشكل عام. احنا ما نقدر يعني نحكم بشكل عام، الدنيا متغير كل شيء متغير. تحب يرجع الملابس القديمة سواء كان للرجال أو للمرأة؟ والله بصراحة حتى لو تقول ما يرجع زحمة، الماضي راحت بعد انتهى. اي تدري احنا ب 2000 وش قد صار 2025 راح ندخل ب 26 يعني هواية تغيرت الامور حيل صعبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور abla. İyiyim sağ ol hayatım ne var ne yok sizde. Vallahi hamdolsun. Kolay gelsin sürpriz oldum benim için burada gördüm sizi. Sağ olasın memnunum. Allah'a şükür. Abla mevzumuz bugün asbab üstüne. Eski asbablardan yeni asbablar ne fark eder? O kadar çok fark eder ki. Yani biz özümüzden yani bu bizim cil inan ki hiç memnun değiliz yeni kıyafetlerden o yeni modellerden. Yani ne yüzünden yani istiyor musunuz bu modelleri? Dikiş yüzünden yoksa bilmiyorum yani. Kıyafet var yani iki türlü. Yani kıyafet var, klasik var, kıyafet var, spor, kıyafet var. Yani ne diyoruz? Böyle bir günlük kıyafetler farklıdır. Sen neden bahsetsen bilmiyorum. Ama bizim klasik kıyafetlerimiz çok daha kişinde. Klasik kıyafetlerimiz daha çok fazla severdim. Sen klasik seviyordu. Endeki bu klasik asbabları pazarda görsen yoksa çok azlaştı? Çok azlaşıp. Çok azlaşıp. Çünkü bir bayana ancak bir klasik kıyafet çok güzel uyar. Yani eskiden güzel
güzel bir eteklerimiz vardı, kostümler vardı, takım elbiselerimiz vardı, kıyafetten her şeyden uydururduk. Bayanın daha anakası, güzelliği daha güzel gösterirdi. Biz indi görürük bir kez böyle eski asbablarla yeni asbabları böyle demci edibler. Bir model şey. Karma oluptu. Yani hiç fark etmirik. Yani klasik gidipler, spora gidipler. Ne bileyim yani böyle çok karma oluptu. O kıyafetin o şeyi güzelliği kalmayıptı. Ha. Sen en sevdiğin model dedi klasikti. Temenni etsen dönsün hepsi klasik olsun. Vallahi klasik olsun. Özellikle öğretmenlerimiz, özellikle böyle güzel dairelerde çalışanlarımızın kıyafetleri böyle bir şekilde olsun ki yani girersen hissedersen ki böyle bir resmi bir yere girsem. Maşallah ben görüyorum üstüde sen de hissederim hele klasik şeyde kal. Çok severim yani her zaman klasiki çok daha tercih ederim. Çünkü klasik bir bayanı daha güzel gösteren bir kıyafetti. Koy diyağın bu değişme asbapta oldu. Musamamlar değiştiler yoksa biz özümüz koy diyağın zavkıl am oldu değişinde her şey. Özüm sanmamlar. Çünkü herkes model üzerine giydirir. Gençlerimiz özellikle bazı kıyafetler çıkır işte görsüz. Sosyal medya üzerinde gör ya da gençlerimiz görsen ararlar yani her şeyi görürler. Model üzerine neyse ona göre girirler. Onun için tabii bizim değişim ondan oldu. Onun için bazen cinsler var girirler yani gerçekten bize kadınlarımıza layık değil. Ben o kadar sevdiğim şeydi. Bir de kapalıların da çok güzel kıyafetler var klasik. Yani gerçekten bir şekil girerler yani kıyafeti yani o sadece değil ki açık kapalı. Kapalıların da güzel bir kıyafetleri olur. Gerçekten klasik girdiğin zaman bayanın tamamen anakasını, unutasını, ne bileyim daha bir güzel bir şekilde karşı taraf sana daha güzel bir şekilde hitap eder yani karşı tarafa. Ali var olsun memnunum senden. Daima böyle sağlık görün sen güzel görün. Sağ ol teşekkür ederim sizlerden de gerçekten Kanat Uza'dan ve buradan da bu ekibe de teşekkür ederim. Sağ olun. رادوني نص العالم وملعون قلب الراد جمر وفادي العشق من كوني وفاده. وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم انتظرونا في حلقة جديدة وموضوع جديد في أمان الله.